Mama wakwaba midi ede adwa searching mesrel na wa subscribe to my channel me notification bell on so for more news. Sometimes ye hian sembia ede back yensem me say vim lady thank you Theodore John Romani mama kan sembi eno na ne bi so a me no Ghana ne ye be kasa share screen so on de ohu no John Romani mama na betu 12 hours ago and on that to page dollars. Nobody since Saglemi Asemba ye. Nobody is even asking about a contract anyway. Or ya Brazilian contract near company among 200 million. So on Sisia dying. Busobia or Tia Broche and now or Dubai, China baby I said $200 million ya the Amobian Kadaya Hinobesi. Don't even asking questions. Contract and I said me by any politicians near Bomudi. Nobody has even mentioned the contractor baby or what. Nipa crow 10% no one more year contract ni review. A dino phase one of Kwaneko so to me a produce about 1,500 flats. A branch and 1,500. Yes, some review contract me a discarding big kind of it's a glammy project so it's a $100 million dado. But she a complete this year some $56 million. 56 million what they me pesa uti ensem no wie what they afi na waba me chia ma hu say ness wa me chia Tracy me chia tie Aglemi Crawford disika wom those questions. See 2009 Apostle Mills started project and Apostle Mills owo de ne koye 2012 no mu wie project na no mu ma contract $200 million so masa Ghana me botika no so ya munim seriously $200 million. Do you know how many factories are Tesco betting see? $200 million. Any of them are contractor no. See 5,000. Contract them come and say phase 1, phase 2, phase 3. No, on the document no call parliament no more breaking it down to phases. First phase no. I was a contractor and see 1,500 units. Contractor and see. And I was the catch parliament says he can't answer. Nam penny for nyan safo mugo in your Onipa na first one no the man 1 year you know ni asantem sika ni bi aka no ni de kan no hokọ ni nyina chikra no wan sa anye project na wie make us Saglemi nsuo kanea sewer system ni nyina bi ni ho. Who does that? More politicians in penifo kete mu come abroad chire wa before cry the blog be share for meti dan o me ye nsuo kanea sewer system road network and sa no meti dan buso bia wa abroad chire. Oh Dubai omo lay pipelines ni nyina asa. And so you to me, yes, Saglemi, Yanyan show, Yanya sewer system, Yanya Kania. And so you say, yes, a housing project. And ya bra. Also, we are housing project. I won't year foundations, 1 year, but yet Yana Ghana for your allow politicians. And the idea way in politics. Bring the contractor to face the law. Causing financial loss. You have not 200 million fire project now deliver a project now. How do we give you more? You have na come school and say more quite the DNA or my and san kabingum where they are san kabiagum. You have review project na man. I guess maybe the plan was I end up at the non their contract and in near Dumano. When near Dumano accordate. Me say Piao anu yam abusia fe na waba onu amazing ye say ye ndi 2 mira da bi be kire osie. One won sama yeka no en sama yeka no John Romani mama ne ya 12 hours ago ya na okoto ati we e de go na in social media project eno mo bia atototo and and this for my idea some organizing party na ma ye bedidi eya jimi o enti aduane ben na wo pa dia wunya bi ni wote Canada obi a wote Ghana kura otimi to aduane di wo wote abrochire nya wunya authority wonya opportunity enya mabisu so maso uko Ghana kokoti udaka wankasa pem se andisi for organize mu akotena ase nti oda andisi for ase mu ye mwa oda mama ase mama ona sandisi kama wo Ghana even Canada Ghana for no kro mo tewa mo kire mo ahia for no mu kro no mu no John Romani mama ni pado sa no support wo mo Ghana se mu igbo jimi se ajimi we nko ade a me se ye bebre o ye bebre ye jimi no obi bese I say kakra o David bese se sikaveta menka ni ye kura ye jimi no kakra se sikaveta tai John Romani mama kronfo achi kronfo no nie me kan pe ya kire no misro because ye mpani fo omo buya bre nsu
mo boyen abre yensu sa twi kasa no tiase ye obi bo na wasana hye wodufu no kasa miwa no eye den enkasa obi eden obu ena wasana miwa no sinsu ebi no John Dramani mama atimi abo kronu we abo Ghana fo nyansa kronu we ati kronu mu apepa na no ene wode hye akufo ado me say ye mpanimfo se ye bekọ so asoso omo so ye bekọ so atena ye jimi we hu a me say meze me ka kire wo Ghana no enye ye da until se me no mienu ebetimi atena wo afekire yensen aka na kura kire tumi no Ghana no sia na beye say ya na beye Akufo-Addo say 56 million dollars pe na ohia e de ya John Dramani mama ne sagram we ya o kan ho asem no eni to odi dwa Ghana fo ani so no ne sagram we no ho asem wa Ghana fo aka eno nti ne so mada eno nti obeye na Akufo-Addo anto aso nti Akufo-Addo so nipa bofo we nku ande ya me sere Akufo-Addo ti ada na obeye no wanto aso watimi spend sika we wantimi amputu question wo da so tiasi unwuye contractor no a wodi adwuma ma no na no ye tikrom ha ya na ai sa kuro ya asase uso ti sukura very saying ai taki ye tikrom na taki omo dan bubugu wo mo so mu nyina mo hwe video ko na e kon la fere e kon jiro na manfo ebire kan wasan sa fere ye se ye kumbi no mo sesi hom e ma bi nkura ka sa ten se enye real because amanfo omo ntim san fa me to abonten sa contractors yo musisi dan ya dan no ye si se ebi wo aye si wusi dan no a ye ma wo sign krata e kire se asase wuso ntimi nkiki no e ma ningu ana so kra ye natural tino ai betimi asi ai percent bia obia ye den obia nim tam kro so ebesi na esi ye na ebubu dan kum nipa no ene kura sa nkrofo no ye chi wo contractors fo no a omusisi sa dan no na omo do omo sa shemra ase e kire se asase wuso se ebakura entimi nya da emubu dan ngu no omo kura no ye chi wo na ye no yen individual so oman panimfo oh wenum nyina soro mekọ asondam wenum nyina soro bu nkotodwe eye Allah ye panimfo wenum and efendan Christians and Muslims ena omu tikronum ena omu die na bro moma yanka na kura chetumi wati na ye nja ye mwade na ye ba social media beji no ntokwa na mukunu social media do wa ya mfantu ba bi wai na ye nka na kura nchire ye panimfo mimi nua oba me comment ya wo kasa me wona me kasa kire o me ka no kura kire mpanifo omudie na bro enti this is the time wa me ka kire so chale mo wadwene no munna ho why mo wadwene no emunna ho na obi dikita 200 million wantimi anye obi na 56 million pe oh 2 million 200 million 56 pe kura sene boarding me pa cho divide at 56 every 200 million mo pacha sign o si 5,000 so want me see 5,000 o si 1,005 and so now what charge say 200 million e be see 5,000 unit blocks later on that me ko si 1,005 per 1,005 so won si anwie want me fan so anko want me fan light anko na ye tikro mo ayedin sika na aka na fa han obi anti mi sa question no answer me yan dis ni timi dia me hwese ba ma ba sia ba because Akufo-Addo promise Ghana for so obe wonyai and nti wodi agoraba social media no be kontakwa ya jimi Akufo-Addo obi an say wa fairly big time ne promise o de ba ye nti onu ankasa fairly big time but ni adi wa bro no so agu ho na ya wan kasa oh media aya mo trase na mo nwene kakra o sa access somethings o da dwen wo sa wona do sika ko sha adwuma mi na wo ye ana wona wo di si down we na wa boka na ni nyina se ya ka wo da nka beda nka wo da me pa cho nka beda wodi awese wusika ketua bi kura ebia wodi koye adwuma de bi project bi na aya basa ana wo ye investment bi na bia bank no aya no ma basa